ups and downs as a Christian mihangga harau to right thing ge harau ge he ko himi struggle migu ko himi harau to right thing ge na mihangga the joy of salvation je he mi to ge bam je harau to te bile mi du ta ro ki ta lama ti so sila singam ne to ze bam hi kem ga go ring thing ge ine ni se de ge he ge mihangga harau na ina ning za ya ani ring thing ge harau na hinna mai de na hinna mai blog ge hinna mai de na ko doi le friend Zeme he mi sima le ko doi be me ko doi be le blame to la le he du mi kor na mi su te sima pa he ro de he mi go emotional mina mi go emotional mina te sima pa le hang ge izel ko loi le ge mi ram na mi zo offend seklo mi zo offended he seklo mi lung su ten sia seklo as a gum go ring ting ge experience le ko hanga ups and downs ana I hado de le kan les du harok an gya ba se zana so zan ko haro no people sang na Zeme na mai so mai haro na kli zat ma le se za hanga I to le hebeles du mi hanga haro za ndong ko so na du mi hanga mai tin non te gum le hebeles du gdoi be mi daga the lies her so so na mi gum mistakes get mi na to di best pose gdoi be so remind dai na spon na disgrace dai na pose ani hai na ani ring ga sui I lo da le ka re lo da le then lung siap pelia na lung ipel ani hai no mi go puriza harana I lo na sen ning ya mi go burden za lo de na mi lung suya ko mi agu burden za agu puriza rizu de so za ning ning kam so harana mi hang harana ka bui ba ani burden be le razina pungam nei so za ni razi gina jisu zina he blog ani hang harana ni ga strength be le nang so isa pang bui mak lang ko he bui mak lang ko le kam so I leza harana ma hang get sang zigna harana ma hang get na anuiza harazina ni family get be bizina harazina I sabra de leza harada ga sab kai le ani rasam ki kat ni modus tu sab rab so ga harada kam na be kring rab imana rab Jesus Christa nang so diza to ke ni ma so ga I sabjala mi le ani be tingwang nangana anui boy lung na anui zendam ma so gana anui ko ring ting pating hi le is a Christa nang kam le ina I guess sabjala be ra ko asui ni na ma le zana nang kang kya ba zigna agi sabjala le ranam sam kring be sam ki kya kama de stu ne deliver to rab ge haran go harina sam ga lo I constant the ago witness le ne du haran ne anjai na haran ne cover to ga lo I guess to is the be kanai me pui pe me ago leaders ne I sin na sabjala la mi le hara anui ma so den su tora then an ngam get mi sir hang ye wang le hara sam ki ket kana de stu haran ne reason boy be his mi lo kring me rob Jesus Christ zigna to get kesa to me amen Rasam kamsi de pop wina Philippians chapter 3 verse 9 ge pone wasn't bagai le to bagai be ge bezara ka hin bezara de apo ge to be found in him have ge ani kadai pore ge Jesus Christ da ge bandren na ilang le sebe ani hai na si kam de ana ani kadai pore ge ani na ani lu si ten tharang ge ani si ten tharang ge dai ko te gom le si pose ani look kan ne le kan le stu harada ge ani bamba se bza ni hange ele ka hare bangule ani ringting ge ups and down mangule kamis tu ani harada ge wang dai ra hange ani ina le sen mai le ani gratitude ngana ani Jesus Christ da ge ringting is a surrender to ga bloga beting beto is surrender to le se ni le kamis tu ani ringting za ni nine sang ne ga ni lung som ne halama tap bloga ko environment ja ni sang de he bloga hu sang na mok sing ram na le once you have surrendered your life to Jesus, you have to surrender every day. Nine sang na nang ring things Jesus Christ da ga nine sang na surrender to ten na le se le appose abu ring thing le za bigi nang le ana nang ring thing le za bigi nang le se ban mai le pala mana in mai abu ring thing da ga pe yu kai brun ne ne harano abu ring thing da duai de le kana le su du ga dei break ni hamu ga dei ga lung zing na trials and temptation na ki bizina ni nine sang na harana ani za protected by rasang le jan harana akale ge nang kale na harana ni hanga sapai rang ge sin nine sang na sapai rang ge sang no le se ba mi hanga duai le plamana lulu ni na ani ring ting ge
is an my for example my Christmas ki harasam ki ba Christmas ki like plan and king to that misu remind to ba that sika be so harasam the pongrang ge hong sang le is a remind to ba that refresh to ba that lo ga belong to is be encourage to that harada ga num gai dai rang ga hope je be that and heb lo ga mi harasam ki za ni nai sang na inan nzima agen to lo ni ya nai sang ani timui sang ni ga harasam ki na ani za he nai sang na ani to ga damai dai bilang ani le za haringam tan za ngam ngulai za milung sigan na mai le apo gum za ni nai ani corporate worship agum za ni han na wa haro kam ga du za ni harasam king tan ma pe lu su ani na bible za kya ba do kya harana ni zan pa wai le agum za I was at Nita, even Anuina, David, Venudu Magdalene, comes to Philippines 3, good Nanga Robes, Anu Jesus Christ, other one was there, Anugu righteousness, Anuita, even David in Malay, comes to Jesus Christ on a cross, Agu Gills, Agu Hamui Zapone, Lungai baby Zinale, Silver, Bona, Jesus Christ on a cross, Sagai Bloga, Nangu Hamui Zapone, Lutu Widely, Bazina Lutu Widely, and then E Hamui the Widiva. Miramdaga in a season, Simak in a dirty lanes, a good guilt and saying about lanes, Jesus Christ Zaina and is a Lutu my baby. So it's only two of them right delay, comes to Anisa, Migu witness, Migu consume the ning, I think her house on the two ras on the two women when we dog and Milung see the belly. Her other two is from Milung Suga, Midaga Cohermi, don't have that, me consume the Aganza plan expressly. When any Jesus Christ other get num guy bezigana and is Jesus Christ on it and you get cross ke side there sipogo cross go zaina and we get on it nripa kai be dele zaina I pose ni to sin mak I to sin mak tale nang to sigana du mak tale kanus du pa kang gia ba pa gu kala ilang ba ani hangya pa na free ga Christmas my ga pa na ani hangya pa gu kala de za pa na ani hangya pa gu ring things that baby the greatest sacrifice the greatest gift ani gu ring thing ga agu ring thing ga nang na lu to ba ina lu to ba za Jesus Christ na akarna I repel ba akarna agu mui den sira da ga ba nang karna nang su repel ba za Jesus Christ na pa na ani hangya Christmas my ga ani hangya wang ke ba de Wong kêu guys Christmas na kam na makale kanus the bonus for my year haget nai ba ni hege pong ngai le ele ani lulu de na ani the business just after le yana honestly lulu na mi hanga peace le za gali he lulu na mi hanga mentally le za ani za stress then milung mak le za like pale kanus to Jesus season to ba bloge Jesus za ngam le Jesus za go vindicator le Jesus Christ za aklai hanga sa ba pe le za ni ngai bloge so boga ani renting de lu to da le and I pose lulu ding anina Christian tenti hang da de mi hanga tenti hang de he bui de le tin kum ti zang ko luang di age he luang de lu de na ya mi hanga mina to ibe de be ina rocky ta be signa zana ina rocky activities de be zina harana asu ngong ja le mi hanga po credit za mi lung su ge le za me pum ha sai pum do za po credit za lu na mi hanga ni ba ma de le mi lung su ge he yana azam sona ibi zana yana ibi le za mi lung su ni be le hebelus to apo le ni za anu za Jesus Christ go cross dina in my is the moment Jesus Christ go cross dina I my as the ilung zam le so za ni ngai mak za nai sang le ge Bible gan dai se pele za rose la mo le nang go cross the polu za telo so le apo go cross the ago cross mak le Jesus Christ go cross Jesus Christ na hang ge hero be zina is agum za ko hermi patong go rang ge buising pa go ta I te rang ge buising ko le po cross zigna ani wang za hello le za tzo bam le zaina ani pasu le za to za bam le dana activities ram ani tzo za po za ni go outcome hormi spogo Jesus Christ na ani ge te ga be zigna ani suppose ani hara za to ba ani te ga le kan sto ani ana mina to I be te be zina harana misu kang ya ba gum za ning ge da ga kha kha le kan sto Magtali ani na tzo bam le ne za Jesus Christ na ani na te mi ze ga be le ani khoi za bam za hamui ge na ani ga dira ba eternal hell ne betul dai mak ba mi zai ga tar abza pona ahang ga nang hang ga pona ring da betul mak ba pona ni ga bi le aboza ni gitu to si ne mak le kona kala gift ani hanga gift de zapana ahang ga nang hang ga bi le ani gift lu tablo ga mi sui le plamona sipo gift lu to rang ga in ren mak so I
hàng kẹt tao na ý kêu tao rồi cái ý kêu kia mặc lại dài nè ý mà tao ý bây giờ tôi số mà lại bọn này số hung bây giờ nè bây giờ bọn này số con kia bây giờ nè hàng kẹt bọn này sẽ qua giờ bọn này bên nhỉ mà đủ để mặc giờ bọn này hàng kẹt tao này số kêu về rồi cái ý số ý sang bên kẹt về bây giờ mình suy sang giờ mình làm tao này lúc tao rồi cái mình suy là chỉ bảo giờ mặc cái lò lúc tao bây giờ nè mặc bẹ bỏ số kia bỏ số con kia bây giờ nè bỏ giờ bị lấy bỏ số ninh tao bây giờ nè hàng cái bỏ giờ bỏ nè số ninh tao lo lại giờ nè số con kia bây giờ cái nè bỏ càng tới giờ bỏ số ngày mà bây giờ nè hàng cái bị lấy sợi bẹ chỉ bỏ giờ mình hàng cái mình suy giờ mình feel tới này cái là bên bị lấy số lúc tao rồi cái ai bảo hôm giờ Jesus Christ nè anh ấy hàng cái bù ring ting bọn sacrifice tới vậy đấy ai cũng bé cái đây bây giờ Jesus Christ cũng bé lung hoàng lấy giờ lung hoàng cần nói tới làm đấy anh cái đây bây giờ Jesus Christ cũng bé compare tới rồi mà nó được gọi lại giờ nè bọn cần muốn ngài đây lạc bé giờ nè tên đó là được gọi bé giờ nè bất tinh bất to anh ấy giờ lung mặc bất số cái nào giờ nè agu ring ting cầm lấy just Jesus nè bọn bất tinh bất to giờ bọn bấm cái đấy giờ nè bọn con kia bé năng su asu bọn con kia bé giờ nè constantly bọn cái lý giật mà lấy gì mai lên kia bấm nó có lên kia bấm sao mai là bọn lên kia bấm cái con su anh ấy giờ Jesus Christ con kia bé giờ ngài chỉ sang này cái đây bây giờ ngài soi lăng bây giờ Jesus Christ xuống kia là lấy sự việc ngài soi lăng như sự việc anh cái đuôi này người mình làm misu sam siapa mình pun sekolah mình pun sekolah kinh ai lắc sinh người ta cái mình luôn cái sau bằng mình sẽ rằng ngài đi câu su First John 4:4 get me for me exactly the love Christ càng kia ba anh luôn cái năng luôn cái bằng bên delay vậy cái đây bây giờ đại cái problem đại sự bằng vậy giờ này cái đây bây giờ đại sự better bằng vậy hari itu bằng bây giờ tu corona bằng bây giờ tu năng luôn cái Jesus Christ càng kia ba năng luôn cái bằng bên delay vậy còn lúc đó opposite anh nuôi cái đây bây giờ cái hình của bạn cái đại cô bạn cái nuôi suppose nè cái đây bây giờ better bằng situation hay là circumstance nè ngâm đi mình luôn cái bằng bây giờ cái Jesus cái God đi luôn mà này mình luôn cái Jesus Christ on đánh cái mình luôn này mình luôn cái là God đi mình luôn suy là God đi mình sao sao luôn đấy mình luôn suy cái cũng vậy cái này sao luôn cái còn lúc đó Jesus Christ on năng su asu bọn này ngày sắc này làm nè bọn này inang su so giật nào lại I will never leave you I will never forsake you rồi inang su so giật nào lại inang su ngày giật nào lại sẽ có lại Jesus Christ on giờ Jesus Christ ý với có về lịch sử mình đó cái này cũng giải cũng suy nghĩ này giờ tại vì giờ họ rằng ngày gì vậy Jesus ở tại cái lòng mui Jesus Christ asu pi ra lòng mui giờ này asu hay ra lòng mui asu giờ ngày đi đấy ngày mắc ra play mà giờ mình có đây ra play bọn này cái loại ít hơn bạn những cái base ra vậy anh đi luôn cái bao công gì vậy đấy cái đây bây giờ mà cũng làm này còn lịch sử đi lăng bây giờ này Jesus Christ công gì vậy đi lăng đấy năng sử công gì vậy asu công gì bây giờ apa boleh dibaga deh, anak apa kalau saya ni entah kena ni Jesus Kristus dah nak tahu deh, anak ni hangge izin ngai deh, harasam ani lolo ni kau tahu tapi harasam sar hangge harato ibu tu hangge misalnya energi kau ber deh, pomsi kau ber, miransi kau ber, mi hangge tahu nolai saya kau buat ber, anak aku ber misalnya saya kau hirmi bebele, kau hirmi tahu nolai kau ber, saya ani ni kau tu ni lau no ani ini saya ina harasam pon sampai bisnya harasam ina mungkin sampai bisnya lagi sebelum yang luar le, jadi hai mana 2020 kemudian hai mana struggle tu kami lagi sebelum le family zana migo faith ke lagi plan kami hanya struggle tu le plan mana anu je wang haru tu di zenoro lagi dan sui tu di zana online ke na mungkin mai hai je kami hanya hai baik lagi migo faith lagi plan ni le zana migo faith mi koran no pusat tu ngam lakau sing kang za pakor na ni na sing kang za pakor na to I pam sing kang za pakor na ba da mo tu pakor na to ngam la bukum za am mi go mi pong le za mi tra nge te de kan listu no my Christmas ke ma da bloge hai no ro ai lu za rasam even king samai dai wang ro za ra za tu samai dai bloge mi ham ke kar si ba lo na to le za hai I guess okay wa di plain ro ga interested plan na to le kan listu ami hai mana ning king ngai di za na my Christmas ke New Year ke king ngai di plain za ami belum mai lu za Christmas za nya ta pin tip kai lu za ani ke nei da tip kai da sing play akang na za na kino na za na pui pe na ni hai na ai za tip kai da play za ina reminder that le be found in him bloga ani na
be found in him have look at Jesus Christ da kan ngau ba se Jesus Christ da ga wang bo look at ni Jesus Christ da bana ani a get the le and amplified Bible gana in a big look at Jesus Christ da ga nung gai ra se ne pa da ge nge gai ra se le so look at ni ani lung gdai pray ga ni problem sara mi mo ke wang look at lung te hre ro wang look at raklum le milung ke ma le lo de na mi raklum de le su mi go problems ne ra so na di di kum se num ne za num mai hung lo za pe le kan dus tu ami ra da ke wang gai lo ke spo ke ani hange haget nai ba zana ba kang jab za lo le ba si ko alu za wang am lak le za plan la mi le kan dus tu ani ra da ke wang gai tan za bang kle I ko ke le nang le za sin mai ba mu le I kan sin mai le bang mu le kan dus tu ani ra da ke wang so mak za wang dai za bang kle pla man ha na ba na people sang na ani da ke ba ba ka to pe sa ani za hing nam gai ra ani zeng ma gai ra ba ko zon zin ani wang dai za bang kle I kan sin zin na I na ma soi de le za za ni discourage de mak le I easy mind da ma ke mistakes ba ngu kan dus tu harana agu mistakes za na ngu mistakes that deep thing na asulu ma ba so na ngu mistakes agu mistake le na pa na already zero I ko le apu bung na zin da ma ba so na ona anu mistakes le na pa da na surprise so ma le ra so na anole pe lo ke da pa ko ke da du ana pa za pe za so da ju ani hana po ra ma ni na sing pa lo ke ko bu se da hana po na test pa ji pa lo ke ko bu se de pe ko du mo ma there's some up in it although is a nipuni pen not when I'm a heavily I go go fake the journey Jesus Christ sai subiga me in the perfect like they bring imperfect hair perfect and Jesus Christ karne and Jesus Christ da ga hado ma pa na aniana as is a new journey as is any that any go fake journey so that that bangulay and any ko ke lu bangulay milum pum lu les bangulay pum no sang ga le kan su hamu te magra ba ga ro pum ze he and any go emotionally so that me weak te mai bamu strong te mai bamu especially hello man emotionally and is any go emotions alone control te ngam le so that me agun ba any ups and downs ba na do le heavy list do this do ga wang ai ba na ilang le so that no ring thing le experience le and Jesus Christ gun ba nang lung si because I can ning ba and alung si because Jesus Christ le za ga le and nang lung le Jesus Christ na alung si bugum pa na agu morning si bugum za nang gu morning nang na ning za gam ba za na nang lung ga ning za gam le ni tu harana ngau za sikap na ngam le kala man Jesus Christ na alung sui nang lung sui ga pi za gam le and ita ibete ne za ina te pa na sa le za pa si le as I mean, but I got come out of Kiblo get on my place, 7 my day, but Christmas, my place, hope and victories that we get again, and we will hope that they break up God, not long like they, so that we will hope that this is Christ, and we renew the day to die, and victorious life, herring and learning to Nurang get, the my ingam like on the way, can also surmise and ingam like ibi rang get, need expect this of Mokle, so very my day, then Jesus Christ I get 2 Corinthians 5:21 get iba laktale kanus tu Jesus Christ pada ga mu get tu gale se ban nisile pada ga ma do te sai bedu gale ma do mu gale kanus tu agu mu hang zigna agu mu puri nang mu puri za pana pungnu za Christ pana hinge side lays po zigna na mai ami hange agu mu sana give shame kan te kangam da zaina ami lagi kai ke mi ko na musud ni ke le na ni Jesus Christ da pe kam mai lu za Jesus Christ da na mai tin kum karsi da gani lum Christ kam place is no mai le zaina Jesus Christ na mi hangket gudu pana kangwa ba du ne mak le ani na ngole the parable of the lost sheep ke mai meli pana haiket bang bu ke haiket ro ke mai meli get sa ke dai do me pa za tan ga ta tip lo ke pana real squeeze pana kai da kai du za ngodi ba bu meli za pana pe ke ta le sile apo ngodi ba solo be na i za de le then nang za de le ana I lu ra hang do bui ma ko le ke dai pray simply ke gi na mi universe nda mai sa ba harana hame bi hazai bum lui to ke lu za ngodi man takku ko I gum ko do pana asu phuwang desire na Jesus Christ na agu ring ting nang go ring ting dai se ge pana value de lo za za apo gani ngau le anizim mina hangka go ring ting za ani go precious to mi homba kadai pray ga ka sak pe na ding ham la ba nang go ru za Jesus Christ na
God is the pana dunay magle bona agu ring things are precious lay haramo so ge agu ring things kasaka person adu kadai ke pray ga ni ngau zaban da lung ke he so na du agu haru is important lay so ani luai du za apo gu haru is ani Jesus Christ za hadam ngam rang ga ni nurture just clay lung ke zang clay za na ani pasam jana ani za ge kadai pray ga the lies ka ko doi ba nan zi mai la mistakes ta ndo mai la he na mai ana na asan ga dei se ka doi pe na ani da ge agun gu ani gu mistakes na pas point to bang play comes to harago kan zai ba na ani gu mind ja ni replace to ba da za ani lung ge ba kang ja ba za na ba ke i ba na ani lung ge pe phu ga pe phu ge da za places in Christ to dei za na apo gu Jesus Christ go ani Jesus Christ da ge ani that the Logani Hali on the Arabiga and the repentance laser begin nang lay Jesus Christ on and we like people son ko zalam lay comes to me Haramos so get me honest rang sang lay do dina honest ngam la bazigna he mi sam sag laser samara laser sagai mi go to laser ko mi lo dina so za stress on loga gum laser to lay hebulus du harana ani daga lunai lang baza zinnana lunai gum za harana laser ani za lunai lay ani lung sees apego yana aposini ge is side delay i exam so get your society delay and as for get i vai be go za lung ge he i exam so get i exam lung i den sia ge is so ya delay samoy delay lun gai lo so wang lo ge give of forgiveness lays upon lun gai ba lays upon ani ge kalo to za pe le suppose in rang ga do ma le kana Jesus Christ da na ni apo give of forgiveness lays ani lu taw lu za ramo so ge ni lung hali za halung hali bisa Bible na ni ro ge halung ka hali bisa ra za si ma pram du ma le kana su ra za si bam ko za ni repentance ani bi nang le plam na ni za Rosa Sima ko na halung halira la sima lay lamana punya na ponete zum za nzai leng khoi lay be sima pe ya punya puli ng halira do sima lay kamis tu anya na anui le za nsun le nas tu harana na be da ga milunga harana na be da ga milunga harana mina sam song khoi na siko he mina ma ta ke ten khoi de na hang samarap sam soi di min ning marap sam ning ai di mi he na milung shi ga siko he harana do la ko si si za nung shi ga guilty ka pele he blog ya ra i modele I sa soi de I ning soi de lei se haram da ge wang dai ge pana lun ga ge dai pana ani se haram ani Christian me hang ge za ni mbai ze bu mak za haram da ge lo de na mi lung za haram da pe kam mai za mo du kam bai be ga za haram da ge ni pe gu kam mai dai za ba apo za repeatedly to ze bu hang ge I lei ze he du za na ani lung ge hing be ga za na nung kan sia be ga za ni lung am lei se ba na mai le ben ni I get story get na the blind Bartimaeus Mark chapter 10 get meaning all day Mark chapter 10 get mix it titi Bartimaeus so pena Mark chapter 10 get pona Jesus Christ da get pona do get Jesus son of David have mercy on me today Jesus Christ David bena ada get ngong ja ila hosele anu is lo in harada get wan blo get anu is ko hermi harada get mi milung su ge humble ge la pa milung su ge ko hermi sikam ngokam malu za wan ko he ndu anu is milung su ge rana kan sim za ranu za wan za rana lu nei le se mai le ko get the blind Bartimaeus ne pona David bena Jesus Christ David bena ada ge ngong ge ila se wan blo ge Jesus Christ na se Jesus Christ on his book get upon look at how I lose upon a one way. Be of good cheer, rise, he is calling you. So they spoke as the non Zeme Rogana, Ngam Maxa, as I'm Posa, blind Bartimaeus, mixing on up Posa, the non Zeme about the Marogana Posa, easy to Christ as a dog Magdala lay, so the Pana Blue to get subject, I lose Bona as is Who's upon it? Jesus son of David, Jesus Christ, David Benas is upon it, as long as I know is upon a one logan. Then I spoke, Jesus Christ on upon it. One episode, they made it. As I look at some Bernard, Jesus Christ, I get one logan. Upon had 9,000, Jesus Christ, I get upon had 9,000. I get Mark chapter 10 go 50 get, and in an oblog get Pogu Pona Kaisin that Pogu God beaming, then a Pogu garment, but again season the pies upon a go Kaigo upon a Jesus Christ that had all that delays. I wouldn't say in a Ninga blogger and with Jesus Christ, I get one blogger, Jesus Christ on a E pretend to be a loose donation, and E as some E blaze a ball donation, and I can't lose to
alung sing bana agu garment ha adorga katnat ba phaini ina kai zban ba alung ge ilun ngam lak zban ba alung ge I the lim zban ba rami sab ngam lak sun apo lein is a punglu za wam za Jesus Christ na lu ne le anya Jesus Christ da ge lulu ani wang lo ge mi halia lak ta ge lulu de ani za yana samoi di be sa so di de du they be with the macron and is a harasso get laser, Zeno so do nine or harasso get somebody mi hanga some sort of stability some macron. They be they go him quite village Zayrun Zamimone, comes to harasso gas is a million place sing that we won't look at this Christian and is a duale and is a bonnet and you go renew to that day, refresh the way that lays. They have my day, and we Jesus Christ ada gan ni nine sang na wang lay max ani is wang ten is wang lay apoi pe is wang akin na na si na kang khong ma ni he je harada ga ban be je ani ya na harada ga wang lo ga lu de na mi mind ga mi ko mind ga he mi ko mi long si ga harada ga wang de na phone ministry to rang ga ra nam su ko be le ming lo de na harada ga wang lo ga ra na ni te la ko to rang ga pe to ming a hum je lu de na he hình cái hơi được phiền luôn vậy con nó số rồi nè in nè năng nè tương ngầm nọ to nè rồi nè bé lư đặc lệ sự bên ngoài đây năng con nằm bé sai suy ra này y con nằm bé sai suy ra rồi nè những cái bé đây này nè nằm mai in nè go through the zoom năng nè go through the zoom lấy nè rồi nè ngó cầm si cầm ra làm lấy anh anh ấy burden ra rồi đó cái quăng bro cái sọ bên mặt lấy bọn anh ấy burden lấy nè bọn anh thu cầm mai bây giờ sọ lấy sẽ này luôn sẽ bên răng cái rồi đó cái này hãy sẽ bên lấy agum za ani harada ge ani mai ani na lungzabam za Jesus Christ go kalale agu ringting za Jesus Christ go kalale jana nangu kalale jana mai ge pona ani hangge ringbam base lam ba Jesus Christ go kalale se ba ni tai bi za ani go faith za harada ge ni nar churches rumgle ana pasam ki zna ani da ge ani lungsui ge ni kinga dip za ni apply to ngam rang ge harana ani hai hangge pe za ahang ga lai za age wai za ba pui me sikin na Christmas magnus na mai sambani kinga dip lai ni samai na mai ta ka be ge ani ringting ge apply to ngam za rang ge harana be za ani hai hangge be za principle be sangai lo zaina hai na age wai za lai na be za ki ka ken ni stu kinga dip be re ge harana be ka hin be sangai lo za this Christmas ne